iNedbank Cup final kuthiwa kulula kuyashesha mfowethu kuyizikhindi kuyanqamlela isitimela sabantu ke leso ngikhuluma ngaso ukusuka eDurban Station uye eMoses Mapita Stadium. Mfana kithi nami ngiceda kusigibela manje cabanga lesitimela sabantu mfana kithi suka lapha eDurban Station sizofika la ku Destiny la sisipaka khona bafethu just 5 minutes mfethu ukufika la. Imagine nge20 rand kuphela uthini ebantwini Mfowethu abantu come one come all isitimela sabantu zezi zinto zinqamlele kuyizikhindi kuyashesha mfowethu mawusuka la eDurban Station kube kumnandi ayaphela amaphupho ndoda eMoses Mapita Stadium iNedbank Cup final zakhala. Guys ningaphuthelwa gibelani isitimela sabantu nize naso la yemadoda lesitimela si very nice nihamba kamnandi guys awujuluki akuna traffic akuna next just nje nga 20 rand kuphela uyasuka le uza la uthi kubuyela the same 20 rand guys uphinda ureturna ngayo ubuyela back. Come guys join us bafethu ekumnandi la yizo ngifika nginomfundo to avoid traffic mfowethu suka eBeach uzongena eDurban Station uthathe isitimela uzongena eMapita Stadium konke le nda ibhakabhaka yaphumela le nale ibhakabhaka yaphumela le nale